Hi guys, pinigedi date 18 lo mendiding ke non hapor 7:15 lo pinaway ke program lang dun po lang solong lasi nang lang no de enjoy pigan po ditung non ke barbo boleh ni barbo mani Masingar lo bai. Siskar To ning je pamen no. siskar simang po lo lasi non kidun po bulang lah di Enjoy dun pa? Enjoy dun po mani ready lo jo ke kanan je Lati tumpen. lati tumpen po paklang jo Latum chisik ta ed kang hong lok lo. Kang hong silet cholo ni bata lo hen ko kitang ti mo ulang no ni pinu bang tang ti cholan ke lapan kang hong lo nang lang bo mo de enjoy pian jide. Are you ready guys? Yes! Kita vlog lo guys. So aplang ta di gari silo la beno la ini ka thai di lo yo itu. Wala aplang gari do mati di ya. Wala ta nitu magari lo. Wala dakta pura full lo. No nitu. Kele guys, kele ko kele. Oh, latun parking lo te parking tu na yun. Munit kom hoy to. Non market. Nande de latun parking hi chalo. Ang dun lo ti guys so nitum ta. Asis car ke vai polam do mati guys. Wow. A ver lo pang ni prong ya lo bon oi pinon itu ke. Bila ku bay dukan. Segdang bom lo bon. Kuna ano ki jui bola tu. Atim ke tiar de na Oh. Lahai lom non si sapap bom lang bon. Oh my god jo lang. Nasi mukha na kan bo. Nitum si paplang ni pulo. Ti nitum dalom parking lot ke. Oh, di hoy ta. Guys, ni nang meron na dito lo jo prank si lo bukan he. Piha ning je mekan. Prank si do ni tum ke jo. Paklang ot. Paklang tha jo lo puna jo. Guys Ang yo. bong chik team si do lo din tum ke. Ani nga ro yo timta. Oh kagoro. Jaho guys solo lang yo apostar lang guys apostar. Asis car. Monday itu kali
hem gacha dam thlo yo singer ka dam lo sana enjoy lo ma enjoy pigang lo enjoy lo ma kanang nak ma nomor titik ke lo jo ke dam lo de ho ke dam lo non